بإرادة خو جيان بك يعني چارنو ساوي ملتي دستي ملتي دبي اجبركم مثلا ملت شاهدية فيكر دم فرمان هاتي تشكرن ملت قدر ملت دست هزين باراستني ينديتر دبو ريفبريا ملت دست يعني ريفبريا شنغال ين ملت شنغال دست هنا كي ديتر دبو يعني جي بيوستين جالرا ندبو برسف انها بيوستين ملت ما به آزادی بخوسری بخوری و بری بخو پاراستنی هیا جبروی کیجی یعنی دخواز آن اوه جبروی کیجی اما مثلا تشتا کو او دخوازن جواکی ایدی دبیشن یعنی راست جواکی را دبیشن تنی کاری خوب پاریسی تنی کاری خوب ریو ببی تنی کاری اراده خوا تمثیل بکی تنی کاری گرک تو وقت تلگوی من چاو از دخوازن تجیان بکی يعني وقت شاوا كوتو دخوازي شاوا تخوات باريزي يعني لازم قدرته دستي من دبجبركو كان خواست دكاري تنبك كان خواست كاري ايريش بگي لملت ايري قبولنا كي يعني نسرفيه كيجي مثلا هر كودچه ايريش بيش تكبن ويعني ترشي مثلا ترساون جبيه كي اب مثلا ايرو لهر در الجهاني شبركو ما قلت مثلا فكرة بر ابو فكرة كي گردونيه جهانيه همو مروف لسرفي فكري نمونش خورا دبين وجيانا خو لغوري في فكري آزاد بريفا دبن يعني ايرو مثلا لجهاني اللي برانبري سيستما هاي ام بيشن سرهلدان و قريس هنن يعني مثلا بتايوتي شي مثلا دي عراقي دا ام دكارن بيني سر زمان الباشور كردستاني الشنغالي دا اللي هر دفري يعني ايدي سيستم و پرگالا هاي جي بيوستين خلقيرا نابي برسف يعني جبروه كيشي جي بيوستين ملت را جي بيوستين انسان را نابي برسف جبروه كيشي ايرو هاگردشن قال دا نمونه خواسريه بسركت ایرو و دورین دیترجی که نتوین دیترجی داخوازا پاراسنا خو بکن کو او خو بپاریزن کو او خو بری ببن کو او خو یعنی اراده وان دستوان دبی یا دویمینش مثلا جویه که دیترسن و نه هلین کو شنگال ببین نمونه اوی کی بله بری فرمانه بجن برخوادانیا جنی آزادیا جنی شنگال داد استا هری گیم دو ایروجی اف جالکیم گوچید بن اف پیلانی گل سر شنگالی دینه ماشاندن یعنی هر کس بینه دیمانات بینه جنیت شنگالی چاوال برخواد دین تایبت فکر سروگاتی جبو جنی چیت شنگال ده و چه دای آوا کرین نها يعني ام بالبكشن بري فرمانه مثلا يعني جواكا اس دي براستيجي يك جبوكو خوبو باريزي و ديام شي مثلا باندورن جواكن دردو جبركو بشكل كي زانبون جواكا اس دي مثلا دناوا چارچوبه كي مثلا وقت جواكن عرب ده هات بچيكرن و لسربه كي جي باندوره كي هات تشيكرن لسربه كي جي مثلا يعني زوب زوره جي آزاديا جن خوره بريا جن زانستان جن را براستيج ند هات داين لجاردن جي مثلا وك هفيتي مثلا جديرو كي حيانها يعني وك هفيتي نابا جواكا ازيده هيا ونجتكي كو امجي مثلا غريب يعني جبركو انا هاجي مثلا دمجارين اولي دا دمجارين عرفو عادة دا دمجاري چاندي دا مثلا جن چاندا مثلا آدايك لبيشه جبر ويكي جي يعني بتايبتي جي يعني برخوادانا كو ايرو هاي جي مثلا ديرو كي مثلا ميناكي خود ديرو ديرو كي مثلا ميراسيه ديرو دي بو ميراسيه مثلا ايرو جي مثلا جواك مثلا خو السروي ديرو كي مثلا خبري ود بي خو بيج دخي يعني دهندري فرمان دجي ام تكارن بين سر زمان مثلا بدهان مثلا جنين نافدار دركتن كل همبري داعش الشركرن يعني تسليم نبون جبر ويكي افشي مثلا برخوادانيه كي اراده كي براستيشي بهم بايا مثلا يك جوان جيلان زيري غولي يعني ام تكارن بيجن مثلا بدهان جيل نوسا يعني سري راكرن و يعني مثلا خوا مثلا جانا خوا بدست خوا تنكرن ري تسليم نبون جبر ويكي مثلا بشتي فرمانه بتايبتي مثلا ملتي كورشن قال دماي يعني ملت بخوا مثلا دايك بخوا مثلا اساس ده ديتن كو يعني يكو بكاري بريني وان درمان بكي او بخوانن يكو بكاري مثلا يعني بيوستي جيانا واني ازاديان بيك بيني مثلا او بخوانن جبر ويه كي جي هرز ده كو ايرو جي پیشنگتی جو خسریا شنگالره پیشنگتی جو خوره ببریا شنگاله جو خو پرسنا شنگالره دکه دایکه جبر کو یعنی ده هفته و 4 فرمانه ده ام دیگرم بجن ده همو ایریشانه ده همو کنکوژیان ده جند به قربانی
بێگومانی و هەری زێدەژی مەسەرەن بێ یعنی سەرکەفتنە ئازادیا خوا باوەڕ دکە دیسەژنە و ژن ji بۆ vêyekê tekoşîn dike pêwîstiye herî êzêde jinan û avê zêdetir bê xweparastinê dibîne bê xwarêveberiyê dibîne bixwe yani bi azadiya xwe dibîne ji ber vêyekê jî îro mesela bi taybetî jî jinên êzdî ku em bêjin ji destê Daişê hewqas mesela işkence dîtin mesela bi hezaran geçên me dayikên me ketin destê Daişê de li bazaran hatine firotin li pêş çavê wan zarokê wan hatine qetil kirin yani bav birayê wan hatine qetil kirin hevalên wan hatine qetil kirin ji ber vêyekê jî mesela yê herî zêde ku êş kişandî bi rastî jî mesela jina êzdî bû û îro jî yê ku bikare bê wan êşan wan birîndan derman bike yek jî mesela xweseriya şingalê ye yani xwe rêveberî û azadiya vî milletî ye ber vêyekê jî ku herî zêde jî bi hebûna xwe û bi azadiya xwe bawer dike û ji ber vêyekê tekoşîn dike li ber xwe dide û îsrar dike ji bona azadiya xwe dîse jina êzdî ye ji ber ku yani çareseriya herî mezin yani di azadiya a jinê de ye bi rastî jî û bi azadiya xwe bawer dike dizane ku yani îro mesela heger jina êzdî di azadiya xwe de bi ser ket û xweparastina xwe de bi ser ket wê hemû civak bikaribe bi ser bikeve bi azadî jiyan bike ji ber vêyekê jî yani di çarçoveyê vê zanistê de berxwedanekî tê meşandin û tekoşinekî tê meşandin. Belê niha dewletê Rojhilatan Navîn yani piraniya wan beriv nemanê çin aliyê aborî ve yani beriv nemanê çin hem şerê got derêtkevin bû yerê got Rojhilatan Navîn de çêdibin yani hemû welatên Rojhilatan Navîn de jî hema vayrozê koronaya got heke derketî yani wisa bûye însan nikaribe wextên bêjin dewletê Rojhilatan Navîn de jiyan bike yani însan bi zehmet karibe jiyan bike heke vî rengî çû yani roj bi roj jî xerabtir lêtê taybet dewleta Iraqê yani wextê te got dewlet însan nikarê tê de jiyan bike yani em bêjin aboriya wî her tiştî wî beriv nemanê çê xweseriya şingal niha em bêjin hatiye avakirin hem ev xweserî ji bo hemû em bêjin xelkê çi ye ev xweserî hêviyekî çawa rojê pêş de ev xweserî bê avakirin ji ber dewlet beriv nemanê çi yani însan nikarê dewletê de jiyan bike dema sîstemê dewletê tê de hebe. Belê mesela heger em niha behsê mesela pergala ku hey ya hemû dewletan yani em tenê behsê Rojhilata Navîn bikin yani di esas de Rojhilata Navîn yani ji welatên Ewropîyên Rojavayî zêdetir dikarê xwe birêve bibe ku dewlet hebe dikarê xwe birêve bibe ku dewlet nebe dikarê xwe birêve bibe lê sîstem û pergala hey bi taybetî jî em dixwazim mesela bar bikişînim ser welatên Rojavayî yên Ewropî yani mesela tilwir de dibînî îro mesela sedemên em bêjin nexweşî ku derdixin sedemê bi rastî jî teknîka ku pêş dixin zerarê ku didin xwezayê îro li gelek welatan bajar li bin lehiya de diçe li gelek welatan em dikarin bêjin li ber bahoza heyî bi hezaran mirov jiyana xwe ji dest didin li hinek bajarên dîtir ji germahî de mirov dixeniqe û heta li hinek bajaran hatiye wê astê ku êdî însan nefes dikire yani ji bo ku jiyan bike nefes dikire nefesa ku îro em niha dikişînin nefes dikire li hinek bajaran afîne ku însan vexwe bi taybetî jî mesela yani gelo em dikarin bêjin mesela pergala hey bi rastî jî dengeya dünyayê û cîhanê mesela li bin guhê yek xistiye û îro jî em dikarin bêjin xweza bi felaketên xwe tolê radike yani niha li ser vî esasî jî mesela em bal bikişînin ser sîstemên dewlet bi rastî jî yek ne tenê zarar dide mirovan di serê de zarar dide xwezayê yani em dibînin ku çekekî tê çêkirin yani em bêjin mînak dewleta Amerîka çekekî ku tê çêkirin tenê ceribandina wê em dikarin bêjin sêqat yani تعدى و يعني خرابي لدى جغرافيا عرض وعثمان مي ولات يعني جاكي كي ام دكارن بيجن باندوري و هاو قاسكي هيا لوي چكي تينه ل روشلاتا ناوين ده بكارتيني
لدشي ملتين روشلاتا نابين بكارتيني بيقومر مثلا وي جيان مثلا وري قريش كرين وهو قاسي مثلا قتل عام هو قاسي مروف لسر جيان